mun khana min kuki kichepna nei ta macha kisei zilo chu in pi mina chu thupa pai sei diu negotiator a panding ai wanga dang ho chun don bu tha don bu ji ngai ji politics chu to ayong khalanin gonesan ni le thumna simo weti phuni chu ai chu politics chu la lo lo na dinga chu tu pe se thailo chu tu pe jong poi mo chem jong poi mo kangku jong poi isi chu he lo ji ho traditional 70 years back ang lo kuki walai system chu tu chanai chi pg wa hi di lo hi ja chu kala is it organize ang ki bol hir lo na so mitam ta hen mit dinga hen nang hi kim nam jong na ngai lu in aban le ho dinga ki loi khom naw lin pen in pi te he to against jing dan to bang hen mitam pi hin namu chu ding le kim min jong nang hin namu da to bang en akilang do ji nang in jong kim namu da to bang ti na kilang do ji na thing a sei ding a chun mi pi perspective ai thil dan nang thu sei dan kim thil bol dan nang ki man cha dan tu hai ve na ai le judge bol ho dinga chu nang ni ui le kel to banga hi mi pi hen a he da hen chi hi a reason chu te ni nang min na gela le kim ho amit mo ji u a to diu to lo ji u na ti mai the ai wanga chu kim ho chu ne gel kit le ep sei diu ham ti kha chu ama honong reason nei na reason na nei gel lo hin na chi them kha ki compete to bang nom ji chi relation pen hi ept sim hoiding le tiam to ukc ahum do ta to nai ipi ke sei de ham sei di ka hem on ai hi cho jo si hi wrong assumption na hi na kim city ki moda de ham kuki ngai lu chana chu kim ngai lu de hin chi chu het khel ji a hi aji chu ke hin kalai famo ma kam the ba ka se koi ma muda ka nei pui isu khana hi na toi ki ho khel wa ngai isu da ngai pan kho ai chu chi pa chu ke ka chi na kalai se banga chu adi din ki se le thu ta ka pan je chu izat ham khadin mi ho ban bana ta chu atil set ji o hin ai wangan mind ka bol di pon I say he also ke the training ground ni ki de dunia social ya ka resilience o hi itia chu ek bol lo hile chu kalung neu ding min de ma yong la ka tha se ding kalha se ding hin ta chu tabang min negu chagu ta nom se yong la ka pu na lo na pa chu chi training pa chu ichi training chu ka zo na dinga chu thilunga ya hin kalain koi ma personal in ka da po in tu ni chana bai ne ma jong koi ma ka sei pon ka sei chu general in na bai ne ma chi pa chu ki te ngai lo a hin agel ho chun gel na ve tai ho society as ke chu very straight ka hi in ata chu ga sei dinga hi ka ki phat se na pon tribe dang hon jong ke hi lam dang isa chu ka zo ka sei lo e nang chu tha do te na bang mo ho kim na bang mo na chu me ti chu hin if you have tell very straight forward ka hin commit mo na ngai dam apology I am ready to apologize se hin adi lo kha jong chu ke wang no mo se hi wo ute pate chewa di poi ti chu very frank isei banga chu nam ngai lun na jala chu dunia hi nam tampi ni nam wa boi ne hi ki to na ti chu hin ki to na chi ni che pi ji wa tu ne ai wan noi mu si hi pau su hi che hlunding a ki he ja chu anaki se dunia pathin ka thangwa na le ka ki pa na chu hena sa ne knowledge bol nom hi uzong le 99 2000 vela chu churchanpur hi capital hong edi ti kana ti chu ka se no ni nui sa do cha ai wa dunia hi gui long ta chu che hin chu le ke le reformist member ho in last 2022 azon chu galum dan leisidum dan akisu poi phaya ho thanda pharo te lam kain ti chu phaya ho chu ki wat da hello pi chu ahung lung ding chu aki he thei je chu ki se hi ai wa nga lap kai khan kha chun
amho mu da ja na gel wai ba gal hum pa na chu ilam kai zo se diffuse idp am ta chulana ke hilang isipa na se chu tu na di ta ti chu ket ka accept di ya ai wanga chulam ka wang chu ka poi amo ni va da yong la ken ko ma ka va da poi ki yong ka chi jing ke chu kim office ang ka chi ja la nung le lam ka khat ko ma chu isipa chu tu kalin puizi hin ki ti ji cho ano mo ji da sam boy ai wa hello ka ke sa ka la ka chi ji to wen lung let nga hin pasal ki ti chu na sir chi chu chu hin ai chu tu nia hi ji pen hin te ti na ge kha lo na ke ngai tu kha lo ham reason am ho na do kha lo ham dong hi yong la reason ka he chu ai chu ke ko ma zo thelo account chu ka hi asan chu sani jing ni dinga jong la patata ne di jing sin sel ta petrol thun na hi za ti di jing ka gil kel be 7 ne na hi za ti di jing ne thema transparent ngai chu he cho ja chu mo ki sa do che ke ni ma cha personal ko ma ki su mo pilo pi jong le pathen jala forgot the nation ka tia ka ki pa ja chu mo wa da wa hi chu ken ka he chu ka kile sa na tu lo in ken ko ma ka wa da pon tu ne sen kimi pi da ka dem ku ki hi ka thi pi nga be chu ka sei tain ka ku ki ngai lu le ka ke so ngai lu jala ka loi nu ma sanu ni da la chu he diu chu na ale tu ni ala ka loi nu to ani nu mi kita ji ave da jing di ti yong chu kim lam kai ki ti nam lam kai alen pen jong he ta akit mi khat akita ji ga ave da jing di ti jong chu logic om be hin na he thi ma asen logic ti hello logic ti da di ong vatsana chu president ka ya le kanu ya hon thila bo chu justify ka bol ngai chula example nga sing ichina se ja cho logic on point ti ja chu alo thelo ka se di ta kim president ka hi le mp fund 2.6 crore chu hey che di poi ka ti di chula leader chun belong ta ko hop ngai chula if I happen to be a leader there peite jong lang nga be ka pi di chu simte ang ka pi di zo ang ka pi di chu ichu ken ka se yong ka se ngam chula borjong ka zo di chula izo chu di ya chu ikivet dai chu kita na ja ikivet dai chula di cha tu di sana ka zaw na suma ka boilo pi chu koi ma sumna sikiong ka bat lo pi chu ya ka nom pa chu ka se nom lo pa chu na ken ma ka vet da lo ka se ta chu office ki chi nom ji khat ve vi cha jong le leader ho min sei dang kete hi pa chu hin puiji ho ti ji su ke ka nuiza ka za jo cha means ke ada ka za chalo I have to be like an elder brother hi chi nama sunga hi pa lungchang ka ngai mi pa lungchang ka pu ngai ti pa chu ke realization hen ka ke sa tu lo na azi chu mi sa ving pathin di bon na or go den sa chu mi va da ja thasidi ke lo mini veda jong le en ngai lut ngai na che pa chu in ya chu mi tam pin chu gel jong le ku ki hi banga ki ngai lu ti che thim hi jong lang tu nia hi lekha ka simi ku ki hu na da ka simi cho sam boy ku ki nam sunga tu nia lekha simain nama da ka simeti hi koi na mu di hi chan ge pa chu na sol chan ni mango leo chun ka sei ta chula WKJC ki phuddo pana internationalize loite to ka bozo chula ni thei da venang nimang chaleo chen ka sei chula kin leader ho ka ma poi momom le ipan na thei sun chu ki jin tin na de no on scrutinize ki bol venang he cho chu pa khom lewan WKJC internationalize hi ta chu kin pitch internationalize hi zo di chula helong he chu hin isei banga chu ahead hilo hin gun chu na pathon na phata bol thom kai ja chu e ho mi ho da da kop na chu ai wang ken ke ka pot tho ja chu mi ka pho ngai lo pi pathin mi mo puna le na pi chum mi ya a pi pe nei ki va da na chu i pot tho le gun chu le i top ngai le thiltam pi ji ho ja la chu ama idea bo chi ding ama hung popular de ai sanga MP te pha le MLA te pha le ei kilal zo lo di ti pa chu ikivet da na point chi pin chu ai wa ja chu ka sei chula lu se tanam lam ka ke nationalism so me ke kan no ka da thu ke no kom chu ka building ka chen ke tin ko na pa hi ke ma person fit di chu
kita han sola padinga cooling tanda tu mi dai ale vasana tampi seleng ka to do tama tamai chu eva se hi veta ai wanga chu ka chanji lo wei chu yong la main ka bol lo wei chu yong le ja chu ni do ja ka se hin lam ka na agel ho dinga jong ni vadda che me te la ni vadda hi bilung se ta in ke very simple very humble ka hi adi chara chu ke minoi nu no bo to ka ki vo min chu ta jong la pi pe na chu thupi tu da hi ka ki expose lo ne so ke chalo society any gathering kumthum sunga jang hi ka chi ding ka ki hi le ding speech ka ga nei the chu la ka bol lo be chu hi chang chu ne he the lo hi in ya chu ka to di pha ta to hi ta hi amu ta ka hi chu ake ya chu ka fel le ka tipoi ka thim ka tipoi ka hi kham ho hi for god and nation is ya chu he thi mo vine chu ta le chi jong he lo the lo no to sat ne di bo chu ai chu no na boi ji wa lo wa na boi be se ji wa chu no ho to sat na ding kana seitan kana do ji achi sata ma chu live nga ve ka chi chu kim office lam ka ko ma ka se chu ai poi mo ma le pan the na ki pangin nan ti no advesium final ji na vin te ti jong le chi chu aki ji se ni mi thu bin hin pui ji hin ti jing ke chi chu anu ma no lo yin na ka mi lai pi ma lam ka ma dai ai wa chu ke chi chu pathian jala pathian a kho pui jo ka se bang hi ti ho jala chu resilience to emotionally psychologically le ka resilience of na pa chu hi ho jala chu hi chi din mo na ding te kai hi in chu le zo sanga chu lung ha ta ka se yong chan ngai them aji chu thili ema perspective hi chu me chu wasanan tu chun mi che hi jong le bengali ka de ke opil hon mi zo se mi ma bolai bol pau chu di lo we chu sang boy ka nang kan ho pi dan hi nang ma mindset le attitude dung ja ka dil ngai chu ke ma hi nang na ka dila phang ka sa chu te lo chu in ko teo gang te kha ji ti dil dham chomi cho system chom ai in ko teo pe te ho ham mar ham lu sem cha chom chi mi che hon mi zo si e ma bolai bol pau chu ni cho za la chu va san ato society a jong chu hin ka lung dong ai chu atong pe ne gim pen ki hai wanga chu tu ka me jong ka ki sol ngai lo cha problem ne se ko ma hun na almun chuma ho koma chi problem kani ukrul langa ailo hoi la ya ichi kane ti chu ke ho kama lung jing ke hon nga ki sei chu in pi kine in pi ho kama 70 chu jing ke chu ye chu thil khale ki bola le copy tu tia cso ki bol ji chu invite jong ki bol jing ke ji na ai ba koi ma cha hum khalo e ho la invite ki bol mo lo ai wa hi chi wa nga chu hasi di lo hi in i sei pi pen chu izo ana sei question chu nobji a chu inom sei te hi pon dan chu om lo hi lo khan khonun khoi nei ji wa chu aban le hena ta ti hi ya aji be ya chu dunia hi ki online ku ki mol phona ki bol khalo pia dunia w ke za da sili cho za hi ku ki min ma musin na point lo pia helong ku ki mena sikila kine gulowa ku ki mol phone di la ki bola chala ji pi point na chi chu bol ne di diam so chu head hill ji wa bolo in loi tampin reboot hetan bolo te ta kai wan chun kari koi se bol bo te let's not wash our dirty linen in public amo agel khel tan te I bolo de ti chu loi te ko ma ka ta wei chu ye ho zo in tu lai khang ki le bol hi ji chun e ho zo hin lungpi ka no ngai to ngo te ti pa so hin a ki se ta na vela chu I se banga ki hoi imang chau hanang hele mi ko ma ki taw nga bhi chu nam phat na dinga chu mi kyang rong ki tu ngam hi chu mi yong salam ki bol nga en ngol nga ma jong kyum nga bhi chu nam phat na dinga chu group ka zone da chu hap takat fasting yong ki bol nga bhi chu a kyang tu a bo khu yong ki nga bhi chu si chu ngol ji hi lo pi chu sacrifice hi chu adi chana lam ka he thim lo che he thim ta ma le ki ho da jong le na iman cha di wi chu ai wanga chu imang cha hiu jong le hon ki tong tho chu la ki tong tho wi tin ya chu to hi che sia la lo wa I se bang tho the lo ato yang ku ki hu ne di ma hi chu la
kuki hu na ding ma ji chu mun khana min kuki kichep na nei ta macha ki sei zilo chu in pi mina chu thupa pai sei diu negotiator a panding ai wanga dang ho chun don bu tha don bu ji ngai ji politics si chu to ayong khalanin gonesh ni le thum na simo we ti phuni chu ai chu politics si chu la lo lo na dinga chu tu pe se thailo chu tu pe jong poi mo chem jong poi mo kang ku yong poi isi chu he lo ji ho traditional 70 years back ang lo kuki walai system chu tu chanai chi pg wa hi di lo hi ja chu kala is it veya vetsa na ton I ho boy pin chu iki mikenga just 2 square kilometer chen pi ho jong chan jong iwat do thelo hi ke kalung kham mo ngai chu let's not talk about other countries other states within hichi chuchampur district ka me ajong hi how our brother simte hoti ki wai hom inko teo gaunte ho 20000 population ti ki wai hom inko te zo hoti ki wai hom even unrecognized thangkha hoti ki wai hom I ho chu hi theimo mo lo chu za cha no mo mo chu ya chu li hi phala neo pen hi ngai jin watsana WKS in public group ki nei chu I group ayong mi hello ano na wi choi no chu karibum ngai lo wei chu hello ha kukin pi chun public group jaw nei ngai chu criticize in bor ho zo si chu yenen mi hello pi chu I leader chu tunia ipida public group ki hong ham I weakness ho in ki hello ho chu minan point of phale ei ki hol na ji chu ya chu kuki CSO tu ni ai om ka pon kuki CSO hi za no mai social public group jo khat chaum lo dai chong chu ine o ngai ya chu in dem jong ding I sei se jong ding ipa cha jong de leader hi phalle ke wang chu idem ho jong ka wat dal lo I mi opposable lo jong I mi I support mi I chu ngai the ngai hin na I pa chu ka sei no me hin je chun in pi to ke kala hita koi san nan sei je chu ke jong surprise ka hin mi pi hon jong lam ka on chu igel kha wal igel hi ya chu ka sei ta in 99 2000 chuchampur capital hongi de ka ti ahung hi in abanin kakhang sunga ke so complex building museum ding library ding assembly hall ding ka ti le akim khadim bazara an sim je chun kapan te a hi le muda tampi ka changin hi chan ge chu kana bol do phanga sung tu chan ka mu lo wei chu I wa kala se lo wei chu because I have to act like a father I must act like an elder brother ai chu ke ko na ka chan le loite ko na chan ki bang lo wei chu ke ka chan pa chu I tabang ni ki bol se yong le appreciate ni ki bol hi yong le I can tolerate God has given me the capacity kalu pathin lung len na len pi chu tabangin kato jo semin kila jong okay no problem chu ya chu hipa hi I had him lo ji hin mabanin pathin jalin lam ka jong hin ha them min tin to we are ever ready the in groups of le rich chi we will go and we will talk with them and we will be their messenger chin bolovo chin on involved ke vai hop ngai chula hello ha kidong ji chula any thilki so guru ba ken ka se jing chu WKJ EPT kona bol de hamu apum don lo pharu le ki bol ji bo chu adi chara chi chu kingol lo ni chu amo pum ge gwa in ga bol mo bol chu the lo we chu lam ka hoi CPTM ta inbox sa ki ho pya adon lo pha do le nam min kyang to chot pha sang ata ki bol ji hin a ki bol pha le public hoin I pa cha ji ke pau me pu Dr. TS na net choi ji lam khat we long I khat jin pu ST how keep ama nakidong le na chain lang chung tan tin UKC nain bol do le Aimol tribe ka pui Chiru ka pui dang all cookie ho de taw din chi ho jong member anin la wa iti tham khana ho ding da len ta khana nain ho mu wa he le chi
avet no avet lom ta khat dong che hin adang I ma aza chum chu ki sei dal le nen boldan nen gondan ho chu ahung hoi ma jingen ai le kimten jong hin ke ma personal as a personal ke ma lungel jong nen pa cha diu jong kata sanen ai bang chu hi chet ding ti bang chu ki sei ngam hin ke ma ngai da na chu tribe dang dang nong la ba ai le chu ting le headlines ang nong bol do win ai mol tribe ma ko na jong su thieng na EPP ti ho chu khat ve mi so tham na to bang in jong kala in ke ma la da nen pha ka sa na jong chu a min hi jing jong le organization hi tam ta yum ta win existing ho a chu ki thu khom khoma to khom the yong chu nan tin hi jong le existing ho a to khom the hi lo hi za to a UKC I bol ham ti chu avel vela ki do na thu hi lo win nei na he thi min nang UKC chu ta a hi le chi chun existing ho chu to EPT hong ki thu a UKC lo ba imachal ipha naw chan chu UKC nungai ti helding ti plan organizer khat hi na a chu I chan na plan ham chu chu mi pi he thing them khat a chom la min nei sei pi le chu economic pu ha ke ST ha ke enge ki pa mi organize ahung ki bol hi lo na so ayo kan masa kan sei bang chu ulan naw ho ka la yong hi EP sei wanga chu itisan le inam tat le I chon I khan na chu ki ho hi I ho ka he bo we ti hi chu athing na se ya chu ai le nung chi pe kit le han chandil langa ho hi ke ka so pi ta taw jaw chu ka so pi chat ta jaw chu ala amo ho analu thu be se ta jiwa ho kununga agi ki shut wanga khu ki shut do ki hol do ki sopi ki ngai lu ai wanga chu min au pha da no kol ko ten au pha da no khu hung do thei ta lo liwa ho an au pha ta chu hi chu kho kan mu thia pana hi tia he ku ki in pi hi ichi wa halwang di pon te ga ti jo all cookies and new cookie in tiu zo na new cookie hi ve all cookie hi ve amo all cookie hi le mo aki hayo hilo piso ilanga ho zo new cookie hi le mo iki hayo hilo piso ai le tu ya jo 90 sapra kan moi ka ti pa jo EP ki bol le is the new le all pa jo link up ki bol dham I bol train news EP hidam ti cho ha phuna agi phuna hele agi phuna pan sat na di pin chu ni tam tan angai nom lu le ala hil chu tha do try mi hi chu I ho ki ka ki hil na pa hi tha do try mi hi chu ai le mi tam ta hong pan san kin na chu 1951 na any ku ki try hi win hi ju hi jing di wa hi ai le 2000 ko chu any cookie try thu hung ki sei ki ta cho ei ma ta cho anum lo kan pan ki cho ipia kan nup lo ham ti pa hi tu ni a hi ta yung sat vai dio kan mu ji a cho kan nup lo hi cho kan poi ka tele a ki chi sa cho ka hi poi ka hin thil tu dan la ka mu dan ka sei hi cho ai le hi chi tabang hi ahung thun na lo dinga cho I ho hi thip be be I mu wa a ku ki cho hi ta cho I tol jing lo wa he le ulen na ho hi I hui lo wa hele mi ang dal che ding pam che ding ka ti le ipi ki thoi te ham khat hung ba ki no li hung ba na ka wa chu I ho pa khat tho ho si 2001 a AKT in bol lo le hi za hut khat hung ki za chu I hung za pa hi ai le hui tup thia ju I ti hui thup de wam ti ke hi tha do la pang kai chu ke tha do om dan choi le uki nomenclature noi chunga tribe tam ta la hin tha do hi khat hi
ti ho khu kai jo ke tha do ka ku ki ke poi ti hawang chu ke poi ong ku ki ka it ya ka sei hi ku ki ka it be se ya chu hi da hi ka pan kha jo kan pan kha jo ai le hi pa na hi 2013 a chu ITLF joint forum ipp tampi humta hi cha hi tribe based organization ke bora chu sample context ka se on to hi iba na hele kukin pi ho chu joint tribe ma chu tribe khana ga yaw ta chu nomo sala sa min din asa dal hai ta min te ka thilmu ka se hi o ele ai bi jo ki bolwa nga chu atha du ho chu atha do khela chu kuki chu ipan sa sa ta wa le kuki chu yes only a tiny tribe khana hum do ata chu ya chu October la chu thadu in pi ki je talo in new talo thadu society talo cha chu pa te ho po te hon hom pilin khan gon wa ja chu thadu in piang amlo pat ta hin koi mala I holanga EPC diom ta pon I hole hon maman I hot kil lo wa hele adi ta po ti wa thadu tribe council chu revive ka hin ahin bol wa thadu tribe council ahin bol jo wa hi ale tribe ho si hi tribe kana kokin pia ding in representative holding anti phan wa hi hung ke u ki no wa thadu tribe council ho jong ke u ki no wa ke mama jo kokin pia in sol ki no so in sol ki no hi kukin pia ka yaw ta chu ka pan ta chu I cha ka mu khat chu I phem te AKT to thadu to AKT lam kai ho to thadu lam kai ho hi frank ta hi ka ki loi khom thiu chu ke ho lunggel ho lunggel long ka ki ba chan paw khat tho chon khat tho ka hi wang wa chu a hi wang a chu I phem khat chu a ki yap khat am ya chu anu mo se chu khat ai yong hi jong chu ji tan pi I jong chu da ha ki no jin chi ki no te hi chi hi ta hi chi pe wa la wang ku kin pi wa ki sai tho ding hai ti hi kan mu khat jong an hi pe ji a chu orai chong ki bola hi to clarification hin bol ho hi asung langa hi am ho ke ka la hi ipem khat jong chu ji chu amma wang personally a hi ki ho pia enante abong loi chu akichat ja chu amin le ma ki koi pi kit na lai chu amin le ma ki koi pi kit na lai chu ama wang no ho try min representative min ju ke sia ding hin pi wo akitele hi thelo ding ja chu lam thama lam pi san na chu hung ki bol hi na chu ahung ki bol hi to hi chi in chi pi wa le yan ha khatin ha chu loi ho e ho tribe hilo khat nin lunglut ta hi in ho pia ta ki pan ta khat cho me li pa ke huan Pai jan ta kan ku ki hi wanga ya chu kat hoi ta ka ke huan ya ama nong ke thu sei jam thei sir hi ti chu a hi in hi jong le tin hilang hin gong kating ni khat ni le na ho to hungu ben lang a hena man ho phat tu khom kilo ti chi wang hi isu tu ngai ti chapo ho mo eu tan ke hwa pat chung lang si hi nang gel to bang chu ka hi bin ke hwa pat noi lang si hi a hi ta poi I hwa to bang ma hi chu koi khu kel ham chum dam ti na hi thua hi da chu chabai thang I ro no ta chu ai le orai song ki bol na hi akipum ho pi lo so iso pi mari ho na ka ki si ti dian lang hele kam chang ta mai chang ta ki keu pi lo so am ho so khat hiya adang da ho hi ki keu pi so ka ingai dan so ki bang so ke a hin la in the ball kill now an short base se phana hi a short base se phar ka tile 2023 a chu ugi np conclave yat be tam 24 a go ti selonga yat be mam delia chung di dia chu loi ho khat lam ka sumi ma ong tu chung conclave ma wa hin
ô a phat tai phading hai tai yong ki ko te di hota ki hong ki ko sa kai be di so ai ya chu amoi ki ko ta lo so i ho se chu gat ki chi ki na conclave ki bol i conclave bol yong chu ep ki sei do ep impe hong ki pom chu ki heta lo ale hit ya chu i hom to pyo le za cha jo thasit jo ale aku ki chu i ho hin i ho si hin ayo thu pat na kan si or la phaya ai bon che ke wa hi iki hui tu di ham ti chu tarangin kisile ama sao hi Bangladesh te to yong pata ke cha ki ani ki hope ale khulanga jong mission ki solji hi ta chu link up hi ki bola tun i ho hi nat phi phe yong le han a headquarter ta bang hi ji win i ho hin lungpi i kanowa hi chi hi bol lo wa i pu te pa te ho thing thu ne chu i hazat pi lo hil di he tai ki dal ha hi jong ki bol ahung ki bora le tu in ki pal bil bol to bang chun hung ki lang jong le thil hi o lakang ta hung chi yang ni nga wang hi tu ying tu yan thu chan gi ya hi inbox ka poi phone call ka poi ka keu pi yo se i keu pe ta wang so gam cho ba pana ko thwa kala lo hi thu chi te de kam mi het ma kam mi het ma ho kha hi ti jo hi in to ahong ki pan tha li hi ji u chun ayo kan si chang khat chang ni ki mang khil le ke khil ja chu hi ta bang hi jong le pathin phasa le hung ki lam jang nan ti aji chu gam dang ho to yong ngal kap taw te ka tia chu tam ta we kana ka mai tai ti pa chu hi je pa ta banga chu hi chi i bol di we i ti ma sang wa chu i bol di ta ji wa chu hilanga ho yong chu ki het sa ma sat khulanga hong ki het sa ma sat i bol do wa hele hilanga pa na hi ti ding khat ti ding ti hong chu organize i bol dan chu organizer hi na chu thilhung ki bol pa chu nim cha na ma ju ki bol lo hina chu hi chi ya chu pukin pi ang chu nim ding hi di lo ke so nim ding hi di lo amon a bol diu amon capacity ki bol diu a bol diu in a ma capacity ichi ding a lampia ju chi ding nang nam ding hi cho jo se chun in thun ding dol che chu i target point chu mon khat chu hi tho thwa na ding a chu hi ta hi ki wi khom ni nga hong ki bol hi ya ahong ki bol chu koi to bang khanin an ngai han lang an ja han lang hele ku ki in pia ni pia thasit ji ai lo la an tai mo ji sit ji hinai sai lo bi lo bi jom ajo iki ho lim masat no bang wa chu thil ho hi a phalang ni nga ila so ke ting la thil chong phadi chu gol luiten za zampi te in kama mitung kui hong to ya di chu aje na di ho tan te ya ti ai wa se mio se chu a phat na di ho min na di wa ti su ke war zampi te akini le be ti gol lu thu chi khan anom chu hi ta banga ju thil ho hi we must be positive ipiha inam so hi sapang yong khai poi alien jong khai poi lam ka yong khai poi negative mindset dim set kin nang khat wisang na til ho khalo khai be nin tu til ho tang ik til ho pa hi bu tam ta ki ne sa nga hi mihim lung thim hi hal do zo I tha hat zo ji hi ya zo I sa nga chu to in bon hoi tun hit I yong le aban kit phat le tin bol le sun aban ban lam pi hum nan ti chu mi pi ho ko na pa te ho senior ho ko na za ding zo ngai nom King Bruce le spider thushima ko na I mo do di nge apan na khat deng ki bol phung la chu asi yong chu tam ta min ai la ma chu a phalai la chu I chi pia le a chai na le lo hen na chu te ding he ti chu ki nep na hi ki pa me pu st hok adi nen organize nen bol dan so ki bol hil puina ti hong so a hen na en hi jong le tu ai ho hi inam din mun hi politics a hen I pi jong le I hat mo lai ta hi je chun tua
ol cookie so pi ho kai lut gut ho wong chama ho dinga thread jong mai thei za chum corner za chum a kona thread jong mai thei in choji a jong chu za nong chum hinan tin sunga no na ke tu pau chu na thu pi a jong le ma banin jong ching thei te in deal with it jong chu the bridging ka team nom na in tin tu ni lai discussion chu chan ji tan tin phat kit ting le ki mu tu kit phat le ban ning jong discussion nong hin gong pe ki ni tin the bridging na bezo se tu ni la zo ki sei banga chu si program mong ki gun lo na hi mi pin he them lo tam pio he them ti na diwa lam kai ho ko na thu do le don but na chi session chi ne chu chan ji tin the bridging na bezo sin the bridge YouTube channel hi subscribe le share anabol chi divin abna bezo se kain team ki no ve ka ke pa isar tu ni la program chu he chan ji tan te thank you Ol ki bom mi thank you